इंडिगोदा थबक तौबी मितै निंगोल अमा हैदराबाद एयरपोर्ट मनाक्ता इकाई खुमनबा मांगहनबिख्रे म्यांमार मचा चौबा ड्रग पैडलर अमा चुरचानपुरदगी फारे IM अमसुंग ZWF पुंखाय अमरोम नोंमै कामनख्रे चिंगददी लॉ एंड ऑर्डर की फिबम कैबु कैयोइबगी उतोंग चप मानरी कामजोंगी थोंग बोम पोखाय हंदुना थुदेकलमले गाड़ी मै थादोकलमले नागा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन म्यांमार की सेकेंड रीजन की चीफ मिनिस्टर बॉयकॉट तौख्रे म्यांमार इंडिगोदा थबक तौबी मितै निंगोल अमा हैदराबाद एयरपोर्ट मनाक्ता इकाई खुमनबा मांगहनबिख्रे इंडिगोदा थबक तौबी इम्फालदगी मितै निंगोल अमा हैदराबाद की समसाबाद लैबा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मनाक्ता ड्राइवर नुपा अमना नुपी ओइबी इकाई खुमनबा मांगहनबिख्रे हाइरी थौदोसगी मतांगदा victim नुपी असिना समसाबाद एयरपोर्ट पुलिस आउटपोस्ट वाकलकपदगी चेनरीबा ड्राइवर अदु फारे हाइरी पाउसिना मखा तारदुना victim ओइबी मितै नुपी अदु मसागी चही 38 लोम सुरे महांगना नुमिदांगदा महाकी मथौगीदमक एयरपोर्ट तमना चटपगी लंबिदा लाइबक थीबा थौदो अदु थोखिबनी कंपनी न पीबा कार अमदा victim अदुना महाकी लेफमदगी एयरपोर्ट तमना लाकपदा कार की ड्राइवर अदुना लंबी थैरगा थौरबा मतुंग एयरपोर्ट मनाकी मी चिकपा मफम अमदा victim नुपी असिबु नमदुना इकाई खुमनबा मांगहलबा मतुंग ड्राइवर अदु मफम अदु थादोकलगा चेनखिबनी हाइरी victim अदुना समसाबाद एयरपोर्ट पुलिस आउटपोस्ट केस रजिस्टर तौरब मतुंग पुलिस चेनब मियोई अदु फानब थीबा हुंबगी थबक चथखी तुंगदा एक्यूज अदु तेलंगाना की रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की समसाबाद मंडल लेब मसागी चही 19 सुरबा इरापोंदा प्रशांत कौबा मियोई अमनी हाइबा खंगबा ngamki लोइना चेनबा मियोई असि कोना पुलिस ना फागतबा ngamki थौदो असि थोखरबा मतुंग इंडिगो कंपनी की माइकैदगी एम्प्लॉई सिंग मरुओइना नाइट शिफ्ट ड्यूटी ताबा नुपी सिंग चथोक चसिंदा अमदी सिक्योरिटी की अकनबा सेक्शन थौरांग लौखटख्रे हाइरी कुकी की दमक यू लीटर लिसिंग अमा हेना पुरकपा कंगला तोंगबीदा नागा अमदी मैतै वॉलंटियर ना फादुना मै थादोखरे म्यांमार मचा चौबा ड्रग पैडलर अमा चुरचानपुरदगी फारे पुलिस अमसुंग नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की अपुनबा टीम अमना चुरचानपुर के होटल बेनसतगी नेंजा 21 एलाइस 21P कौबा ड्रग सप्लायर की थबक चाउना चेनबा अमसुंग NCB DRI अमदी मणिपुर पुलिस ना लौखटपा NDNPS 1 की केस सिंगिदमक फाननबा तानरकलबा मतुंग असि फारे हाइरी महाक NCB ना लौखटपा ड्रग की केस सिंगना चेनबा एक्यूज अमनी अमसुंग म्यांमार की चिन स्टेट की हाइचिनदगिनी हाइरी लुपा करोड़ 25 हेनबगी मेथाफेटामाइन टैबलेट किलोग्राम 28.22 अमसुंग हेरोइन KG 1.278 फाबगा मरी लेनना NCB ना लौखटपा तोंगान तोंगानबा केस अहुमदा मरुइबा एक्यूज ओइना चेनबा मियोइनी अमसुंग महांगना मणिपुर मिजोराम असम अमसुंग त्रिपुरा फावरगा लैबासगी मफमसिंगदा अमदी बांग्लादेशता मेथाफेटामाइन अमसुंग हेरोइन बु क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग नेटवर्क चथबदा मरुइबा थौदांग लौरकपनी हाइरी चुरचानपुर अमसुंग सिंगाट पुलिस ना लौखटपा NDNPS 1 की केस तरेतसु महाक चेनबदा नतना डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की केस तसु एक्यूज ओरिबनी हाइरी NCB ना क्रॉस बॉर्डर नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग की मथकता चथरकपा ऑपरेशन दा हौखिबा मार्च थादा लानमिंग संगा अमसुंग थांचिन टुवांग एलाइस लुवांगा कौबा मियोई अमा मे थादा फाख्रबा मतुंगदा महाक फागलखिबनी केसिंग असिगा मरी लेनना फारबसिंग मनुंगदा चुरचानपुरदगी लालममोंग पुलामते मिनलेन मुनलो अमसुंग फेरजोलदगी नेंगुन तिंगखुम रांगुल यावरी हाइरी IM अमसुंग ZWF पुंखाय अमरोम नोंमै कामनख्रे इंडिया गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फाउबा खुयेक पिनदुना पेस टॉक चथरगलिबा NACN IM गा मणिपुर की चिंग द बेस्ट तौबा जालयारंग यूनाइटेड फ्रंट ZWF की मरकता ममांगदसु कयारक हन्ना ओनसिनदुना खुथोंगनाबगी थौदोकसिंग थोखरबा मतुंगदा ngasisu नाकलनिगी मरकता अकनबा मोंगदा नोंमै कामनख्रे थौदो असगी मतांगदा पाउचे सिना ngasi नुमिदांग वाइरम पुंग 3 मखाई तारकपदा नोने डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल दा टेलीफोन तौदुना हंगलुबदा थौदो असि थोकी हाइबा कंफर्म तौरकी थौदो असि ngasi अयु पुंग 3 कुन रोम तारकपदा नोने डिस्ट्रिक्ट की खौपुम पुलिस स्टेशन दगी अवांगलोमदा किलोमीटर 95 रोम लापना लैरिबा बेजियांगखुल की मफम अमदा थोखिबनी हाइरी नाकलनिना पुंखाई अमरोम चुबना खुद हन्नदुना नोंमै कामनखि अदुबो नाकलनि मक्ता असो अपन यावबगी पाउदी लेखिदे हाइरी ब्राउन शुगर KG 1.6 ngasi पुलिस ना चांजल डिस्ट्रिक्ट की सुगुनुगी लोनपी खुनाउदगी तीन नई थादौ यांखगनिथोय कौबी नुपी अमा चुरचानपुरगी सोंगजा कॉफी खुलदगी ब्राउन शुगर नि चिंगनबा किलोग्राम 1.6 का कोनना फारे हाइरी चिंगददी लॉ एंड ऑर्डर की फिबम कैबु कैयोइबगी उतोंग चप मानरी कामजोंगी थोंग बोम पोखाई हंदुना थुदेकलमले गाड़ी मै थादोकलमले चही कयागी ममांगदगी मणिपुर की चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा ऑर्डर तौरबसु लो लैत्रे हाइनरकलबा मतुंग May 3 2023 दगी हौरखिबा तमथिरबा लानगी थौदोकसिंगना अमुक्का हेना चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम कैबु कैयोइबगी उतोंग अहोबगा चप मानना होटोंग होलकपगी मनुंगचना म्यांमार गंगमखै ताइनरिबा कामजोंग डिस्ट्रिक्ट लैबा मरुइबा थोंग अमा सखंगदबा सिंगना मपांगल कल्लबा इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस IED सिजनदुना मयाई थिगांगदा थुदेकलमले अदुगा थोंगखोंग मनाक्ता खांबा टेलीकॉम डिपार्टमेंट के बोलेरो पिकअप वैन अमाबुना मैने तुमना थादोकलमले थौदोसगी पाउ ताबदगी ngasi नुमिउंगबा मतुंग पुंग अमा तारमदाइदा पाउ चेसिना कामजोंग पुलिस कंट्रोल रूम दा टेलीफोन तौदुना हंगलुबदा थौदोसगी पाउ कंट्रोल रूम नसु तारे थौदोक थोलिबा मफम असिबु कोलिबा
Sachat Police Station gi Sub Inspector amana luchingba team ama changsinkhre police ki team ase halaklaba matungda thogdo sigi chap chaba report khangnagani hairaki pauche asina phangbar thogdo asigi report singi matungina thong asi sakhangdaba singna ngasi ayupung 8:30 rom tarakpada mapangal kallaba IED ama thong asigi mayai chabukta fit tawraga pokhai handuna thudeklambani hairi thong asi PMGSY gi makhada Manipur lengana sakiba Valley Bridge ni Nambalok Turel gi mathakta sariba thong asina Fangi amasung Chatrik Khunau Khulen chingba yauna khul kayagi mioi sing chathok chasin tawnarakli hairi Chatrik Khunau Khulen yauna akoibada leiriba khunja singna Kamjong District Headquarter da lakpada thong asi tangai fadana sijinaribani masi landrabadi khunja singna District Headquarter tamna laknabagi atopa lambi leiti hairi thogdok thofamda changsiluba police team na thong asigi mathakta bom gi machet yauna thong asi akaya toi sing tarambadagi recover tawraki thong asi Nambalok Turelda Mayai Thigangda teklaga yungsinduna leramba thengnaraki hairi thong asigi thongkhong anima ke akoibada thijin humjinbagi thabak chathabada turel asigi mapanda khamduna thamba telecom department ki bolero pickup van ama sumaina tumna thadoklamba thengnaraki hairi ngasi dumidang thengba fawbada thogdo asigi matangda kanamatana complainant oiduna police ta report tawrakpa laikidri kanamatana report tawraktrabasu thogdo asigi matangda Chasat police station a show moto da explosive substances a ki mari leinaba section yauna case ama register tawduna lokhale hairi Bom pokai handuna thudeklamnaba thong asi athubu matamda lenga ki maikai hanagumna chathok chasin tawba yanaba samjindrabadi thong asi khaktana pambai oijariba khul kharagi khunja singi tangai fadaba polam sing putok pusin tawba amasung mathau taba thabak thoram singi damak chathok chasin tawbada khudong thiragani hari thogdo sigi matangda underground organization amatana claim torokpa leitraga su thong asi mioi kharana tamnana bom pokai handuna thugairamani haibasi khangle hari Chasat PS na lokhaliba case sigi matungina thogdo sigi matangda investigation chathaba hokhibaga loinana karamba mioi singa tawrambano haibadusu khangdoklaga fagatnaba honari hari panba yabadi Chandel Assembly Constituency gi manung chanba Walkhu Khulga Churachandpur District ki Gamnom Khulga gi marakta hakthengna samna hannaba Khulmi Bridge haina mingthonba thong ama kuki jo proof ki mioi singa chahi ama makhairom changna sagalaklaba matung chaliba tha sigi ani suba chayol gi hogalakpada sangakhre haibagi wafam social media da viral oirakrabani lupa crore 3.5 tagi 5 rom changna sagatpa double calendar Hamilton Bridge asigi matangda Manipur lengana khangawdre hairabasu thong asi sangabada MLA Paulianan Haukif amasung Jinlunthang Jawyawna kuki jogi tongan ba khulsingi chief headman amasung yamlaba nupi angang yawna miyamna saruk yakhibani Jammu and Kashmir da terrorist na police personnel ama hatkre Jammu and Kashmir gi Anantnaag town da ngasi khangawdana terrorist na attack chatharakpada police personnel ama sire thogdo asi ngasi numiyungba matung pung 12 makhai tabada Anantnaag ki Lal Chek ta thokibani thogdo asida laikhidraba police personnel adudi Amarnath Yatragidamak security gi duty tawduna laiba head constable Asik Hussain Kawi mahak terrorist attack aduda soktuna Anantnaag ki government medical college hospital da pukatuna layingnaba honabada laikanaba ngamdana sikhibani security force na Anantnaag ki akoibada akanba section thorang lokhatkibaga loinana terrorist singi khongul liba hokre hairi Nigerian gang na miyoi nifu fakhre awang nongchuk thangba Nigeria da chayol loiba numita khulai paiba bandit gang amana miyoi nifu hena fakhre Jamfara state ki maru local government area gi Mayansi district ta laiba miyoi Alhaji Lawali Abdullahi kauba mana irai amasung Nongmaijing gi marakta chatharakhiba red sing da khungang taraga mathoi da gang amana attack tawrakhi haiki attack adu Kachala Saidu haina khangnaba bandit luchingba amana ni haina mahangna haiki aikoi gi mi nifu hena Kachala gi kemta faduna pukre haina mahangna haiki Naga Student Organization na Myanmar gi Sagang Region gi Chief Minister boycott tawkre Myanmar gi junta lengana Sagang Region gi Chief Minister oina appointment pikraba ko lena Laheda lakpagi khongchatpu Naga Student Organization NSO na boycott tawkhibaga loinana Naga singna lengak chariba maphamda military lengakna khongdarak loidabani haina phongdokre Major General Orambadagi potharaba Sagang Region gi Chief Minister asina tha asigi taraga mapanda ahanba oina Laheda laktuna chawkhat thaurangi project sing yengsilambaga loinana transport infrastructure singi fibam su yengsinkhibani NSO na mahaki khongchat asibu yaningdaba phongdokladuna Myanmar gi military lengana Naga area sidagi namduna recruitment chatharoidabani haiki Myanmar lanmina Leshi township yawna Famti amasung Fallen area dagi namduna recruitment chathaki haina sumaral siki Chief Minister sigi mayokta yaningdaba phongdokpa Naga naha sing kayamuk yamna fajinkhrebagi haibadugi chapchaba masing khangdri hairaduna tha sigi taraga marida Lahe township tagi Yunkhong kauba naha ama Fajaluraba matungda thadokpa laikhrabani hairi khunja singna Myanmar gi military da namduna recruit tawhanbagi mayokta leblaklabadi lanmina masigi mamal oina $9
9,700 दगी 12,900 फाउबा नमदुना लौबगी थबकसु चथरे हाइना फोंदोरखरे।